question number zale pakhat na zo turin members on tapu is gin zalala hilo somang. Who Speaker Kalome, Honorable Minister Tourism Department Changtu in Min Chan Atana kan du chu ngalan tourist lot chung hi fur thlen ma in siam that thi dan omem ti ani Who Speaker Kalome. The Chang Turin Tourism Department Chang tu Minister pu lang hilo maril somang. Who Speaker Nalan tourist lodge MZSRLM outsource me kania siam thaddan tour tundin huna chuan ruam na omlo supplementary note kan nei hipu speaker remti nain Nalan tourist lodge MZSRLM hena hian kumsang ni som ni le pathum khan kumsom pangatan e kumtin cheng singli le sangriat choi tura outsource me kania kan outsource tereng hi outsource nei tu tena a repair le renovation te atu langa ti tura base an nia poni se Nalan tourist lot chung far hi an repair theina turin kan outsource na te po kan lo khriatir don ania Le so ben so turin zo no nei tu please gin zalala hilo somang. Ele Who Speaker nia hey Nalan tourist lot chi kan thlen na berania tourist dangpo num venul china achung afara akong khar te po thatok lo em mai hi chu saski kan nei tura te po hian ni lo hriat sakram theisila kan ti dewa Who Speaker ka zo bel na te chu pakhat na sin ku thi champaya kan hlo thlim pui em mai ani kumina po hian kan ti chhole ngai ka be se ya hemiatan hian in sarkar hian engeni malak tumna te kan nem ti hi pakhat na ni panina chuan aizola hianin tourist an lo lut chur to maya hei kum khata ri pon noi li noi nga te tourist kan nei to ani kama chu hi tok kan an ti lo view mai champhai lama te po hianin suai pen hi kan tu mani kan du ani chu chu ni wangin khilama khianin tourist tam takan chho theina turin thei top kan an chuwa minister ho te pon kan zo du na chu pakhat panina chuanin aizol le champhai in kara hianin restaurant changkang takhi omangai ni hei ka lo rot to thina ti chuan tourist hotan po hianin ol samatam tak asiam sak dona midway cafeteria emo highway restaurant emo engemo ber hi chu department anga ngai to na nei thei dano mangem ti hi kan soidu pathumna chuanin nia kabial chu ngai zola hian tourist attraction turi kan nga angreng khop maya he hau jam taka he kan soidu chu ngai zol tlang chi phi asang em maya pakhatna tin pu khi sei em mai kan nei ni fit zani don kan nei in ka ri hengte tin lungding po kan nei ni lunglian pui mai fit zadon at sang nin ka ri ka hiat solo chuan Who Speaker chung te po chu chei bol the ni tin lung tlanging kan nei bo kan ni lung mak do ani tlang panga oma mu nam em mai ani tin tu na hianin ngai zol lek kan tia tui kan khuwa pa hey minister zam tak puni te hovin adi lama tang te mp fan tang ten kan be me ka ta po hianin thei top min chhuwa pui thei angem le tourist potential that na kan nei ani ti la kan sei lang tel du ani Who Speaker Kalome. Le so ben so turin members on tapu kerol dong lian hilo somang. Who Speaker Kalome, Tourism Department Minister Zom tak chanatan ka zo bel na pakhat na chu sartlang tourist lot si tun tin hona enge din hun tik tak min sil them apan hi na he kan sia dangin maso na lian tak oma chu wan chuan tourism director full charge lak tuna hian charge la an oma full charge ataka full la tur datum no mem ador le chuan tourism director charge si tunge la tu khoi department ange lo lak post dang chel kop anem ador le chuan
ahun hi po se tumna omem aom chuan engwange pu speaker kalome Zobel zo turin member zom tak puke shamai lo somang. pu speaker kalome hei ka bial palak bial kothen kata tourist lodge atam view maya mase luat lak lovin tihan dun thleng han sak zo atengin mi khol khan lovin tun thleng han lo oma king ho ke outsource tumna ani vem nei lo ta se state in enkol zui atum nge tikhan atlabal ri maidon nge tikha ka zona nie Ole. Member zom tak te attendance ka hanti hlom sap te o. Le a thei lo a nia ni chin na o an chiang lo effect khani mai the ole. Le thei ga chang tourism chang tu minister pulong hi lo ma lo somang. Pu speaker zobel na khom nuala pu age gin zalala zobel na kha na sin khu chungchang a hichu champai nature conservancy na kalpuya ni a chutirwal chuan sarkarin na satakina puya bana kaya thang tele department dang thang te in nikuma khan cheng noi somthum chuang na puini in ka ria azat che kha kan soi thei to mai lova ti chuan sarkarin halak tumna neem hanti hi kumin kumtira khanin champaya kan zintumin anni lamnen hian kanin koma ti chuan hetiang kalpui reng tur chuan a phura riddewa eizon na danglen na dang nei te kan ni boxia sarkar hianin engem mochen hi kalpui mai se ke ni hi anatla kan lo tang thei thowa ati ho dan te o manga antia meeting te po kan nei to a sin ku thian potential sang ta kan nei a Mizoram mai ni lo Mizoram pon poina mail khiat to a mun ma le ya kal phunga te anti dan te anwa me ma chuwang chuan e kalpui zel kan tuma e malak zel kan tuma sarkar point a thei angin kan tran pui do na tun thleng po hian indor na hi alakal chho zel ani apan hi na tourist huai pen tumna a huai pen hanti ila aizola mai ni lo mundanga te kan kalpui theina na aizole champhai inkar a restaurant siam tia hi a restaurant siam turin malak na kan la nei chi alowa chutirwal chuan a inkara hianin tourist mun nuam tak tramdila khian tourism department in kan nei kan outsource changkang le changtlung taka an buat sai me ka oma chunga te po chuan le mundanga te po achol thenga tin pu speaker a policy ang zong hian a siam bel chiam lamai hianin a siam bel lo deu zok hi kan handu dan dewani a chan chu infrastructure kan hantia e a omsa thom thatte angaya a tam takhi chu kan outsource ani a chan chu e a tho chu ale a thok tu te hlo te alo in mil hlei theilowa sarkar ta na revenue an na turanga ngai ni si sarkar ta na phurit ni jok se hi tourism department a hin infrastructure ringe moza da oma chu wang te chuanin a policy ang zong chuan an siam bel zel lam ai ma in kan nei sa te po outsource a privatize te hi kan du dan zo kan ni ma ma impo ni se aron na thatak chuani e a pathum na ngai zol chungchang a soi kha puk ti te lung ti te le kha dil te kha oma e alomom hle maya e champhaya ni china soi tak an khan ha sin ku ta khan han ki re lo ke la pu speaker ngai dan pakhata kan ti na kan soi chu chu na sin ku ta kha event hlang ni lo deu se a hon na te kan nenga akara kan ni thume mu kha champhai district a mun moi le nuam te a trend chu historical deu te khang a te kha e engting e kan tiang an tlo theina hun rem chang siam sakta zo kila a mun ma a hi zuar zo kila a event le thil dang hi chu e atimoi tu le mi pui hip tu ni bok ma se champhai district a hi mi pui ma zuarila ti kha ngai dan om ania kan meeting ma sa kan soidan ani khang ate po khan ngai zol te pon totel the na tura ruam man na te po asiam thein kan ringa chutiang zelin hundang te po champhai che vela mi te he
tiang hian tourist tan rem changa kan siam thein rinom adot le puke laldong liana zona cha chaltang tourist lodge chung changa chaltang tourist lodge hi tunai hian outsource turin hotel polo towers private limited tenen engkim inremna titura ruam han fel to ania law and judicial department upon an vet to finance department in concurrence min petoa amairo chu observation te anna neya wangin siam that me kania tun march la chung hi chuanin kan handover the base ania chutirwal chuan tourism department chuanin chalta tourist lodge kan establishment chu kan in thiar chuak to kan in pu chuak fel to khilai khian hotel changkang thatak mizoram in kan mamo hi ei kalpui thei kan base ani tourism department ta tunge director full cha chala em post dang chel ko panayem pose na tumna omem ti zongzong hi tuna kan director chu pr lal rodingi ania abak adang howa hi nakina ziakin kan changa tuna athan pa a post dang chel kop ti hitia kan thriat maya chuan OSD to chief minister ania ti chuan tuna hian tourism department hi director ni in ain kolme kani khamichin kha kan chan thei ngal mai chuni se ti chuan adot lea puke ramo zona palak bial chunga tourist lodge te hi chei thatumna umem ti anem kha Speaker soi chu don mile an soi thale thei chuan ka sia dan hi ka bial plak bial a bit kin kholian deu dewa tourist lodge om veni phura zen hoti pa cha khei sai ko lum su vela ma se tum tlingan en kol tu nei loin ti kan om treng ani chu chu outsource tum nom vem nge so ka en kol zui dom mi khol ba vui khamal thleng lo sak zo chingin male speaker ro man na oma chuan MADC te hna heng an huam chunga kan tourist asset te hi le kan mun ma te hi lan chon tumania in biang na te po om to nge nge ya ei soyan khan tourism department hi department lian lo takania chuti lai chon hun thanga tourist lodge kan lo siam tre umai ni pu speaker han soi bel ta lo loi la train kan ringa a thok tu the salary kan senza ta noi somni le pali bor vel ania kan tourist hemi kan hun ma vel atanga kan lak lu hi chu noi somni panga bor vel ania sarkar kha a poisa lak lu na turanga dina khan achai na kal ta char chara chu wang chuan e han siam bela han ti bel bur bur lampang lo deuh hi kan du dana nia kan nei sa apoi mo big strategic location ami te hi chu chei thata din bel te po kan na tum me ka chu tirwal chuan azawai han in zar phar chiama sum sen tam turang chi hi tuna chuan in ti lo thram kan duwa pu speaker tin kan soibel du lai chu e tourism department in sarkarin kan enkol chun entirnan kan thok tu te hlo kha a then chu sarkar na thok ngeten lo ne chuan sing thum te an lo hlo ta a then chu sing ni te sing thum borvel te ka waiter nga te kan chor ta ti fai tu a te kan chor ta mi panga paruk kan chor chuan nuai khat singa borvel te tourist lodge pakhata an kala thakata khang tourist lodge a khan thakata sing khat te pon la lut bang bok si lo wa thena chuan a thena pe chuan mi khol nei mi lo na hun te po kha alo om ve thei hi alo nia te chuan thok tu te kan vada ke mani le ke mani kha kan in eita a tourism department chu na kin zela chuan sum la lut thei le thok chuak thei tura in din chho zel he sarkar he na tuma chuwan chuanin a sen bel teu lo thei lam kha chu kan du dan ania chuti mek lai chuan strategic mun deu mina an tlo du deu le mi khwal theng tam thei turanga te chuan kan nei sa te po e chei thata din bel te po kan la tum mek ve bokani kalome